kuthiwa nebukadinezara wababiza wathi Daniel Shadrach noMeshach phumani kunesithando sonke ngoba wayebona ukuthi khona wesilo abahamba naye labo bantu baphaza emgodini esithandweni somlilo abashi kodwa baqhubeka bayahamba ukuhamba kwabo mbonana babedumisa ukuhamba kwabo mbonana bahambe ngendumiso phakathi esithando somlilo nalo umuntu abahamba naye babehamba naye bedumisa phakathi esithando somlilo. Haleluya, amen. Bayobuya abantu bathi phuma ndoda ngoba laba besithumele besikuthonsi kulomgodi phuma nje. Haleluya, ngoba ithemba labo kuNkulunkulu, ithemba labo baliko kithi. Phuma ebantwini, susa ithemba lakhe ebantwini, into ziyokuhambela kahle. Yokuthwala uNkulunkulu ngabeka ithemba lakho kuye, yathwalani. Haleluya, amen. Abathwala abanikho wahamba nabo inkosi nebukadinezara isithi umlilo uphindwe ngasikhombisa. Azange bathethele muntu, azange basho bathi inkosi siyakhothama esithombeni ngoba ngeke sikwazi ukungena emlilweni, siyokhothama esithombeni. Baqhubeka bese inkosi ngeke sikhothame esithombeni, bathatha bayokhonza emlilweni. Namhlanje mhlobo wami, vuma uyokhonza emlilweni, vuma uyokhonza emgodini abakumbele wona ukuze babone amandla kaNkulunkulu. Ngeke babone amandla kaNkulunkulu dadewethu bengabonanga uNkulunkulu ephuma nawe emgodini abakufonise kuwo. Ngeke babone amandla kaNkulunkulu leyo bengabonanga uNkulunkulu endawo esithandweni somlilo abakufake kuwo. Haleluya, kumele babone amandla kaNkulunkulu.